Ngizokutshela mina indlela lento ebeyicosti ngayo. Yeah. Ngiphasile esikoleni ngaphasa amnani. Yeah. But mina ngibuyile futhi ngazojona esikoleni after sengiphumile mina esikoleni. Wena kanti wayiqeda law or waphuma? Sengisho like high school. Oh, esikoleni esikoleni hayi university. Yeah. So ngabuya kuyimina futhi obuya azojona like ihlalo zeingane ama computer esikoleni. So kusekusuka ngavela khandela istory sama copper pipe into engangadili ke nayo it's all there. Yeah. So ngagcina ngithinte yangaleyo ndlela yake. Kwakunzima. Amazinya wekho nje asala lapho. Bakubamba ngaliphi? Bakuthola phi? Uzwa kanjani ukuthi hayi lento yenzeke ephasela ngasekhaya ngangiphuma ukuyobhema ko past 11 ebusuku. Yeah. So ngihlangane nalabafana ufana umakhelwane nami. Suspenda naye kwakuyimina naye spenda kubo ngakabhemi because besaba ngani sifunda ngisho classini elilodwa. So igrudge yakhe yaqala mangabe siqeda uthi yaqala la ku-matric dance. Wasebenzisa into engezona zakhe la kutshwala bethu nama outsets base kusebenzisa nabanye abantu. So kwangabe kusazwana kahle kusukela lapho ngithe ngisuka mina ngawuphasa kahle utheni kunaye. So yena wangakwazi ukuyuniversity mina ngangena like because asikhathi singabhekanga lento amaseyo form ngisemo sokuthi umatric ngawuphasa kahle le nekhaba datazela la ngoJanuary senza ama late application form. So ngase ngifika nje hard ngafika ngathathwa because ngangino 32 points. So ngithe mangabe ngithathwa khona wangangena ngisho DUT yena wa FET laba wangabisasho ukuthi kubona why like ufuna umsebenzi okuhamba kwesikhathi. So ngokuqhubeka silo sami isikhathi ngisema ngabe sengiyekile esikoleni waselahlela amapipe kubo wathi imini watshontshela amapipe kube khopha. Uyabona ngokuthi uthi mina naye sazi ukuthi ngesikhathi esiwapenda kwakwama copper pipe lawo. Uyabona so wathi mayiselahleka usethi mina wayazi ukuthi ama copper pipe akubo apendiwe waye bengatshontshwa sonke isikhathi sezotshontshwa manje. So uqala uyangitshela lento siphambane passage because sihlala passage endodwa mina naye abafana silakhe silinganayo. Kwakade kuqeda ukugunda utshani ekhaya. Ngiyonikeza lo mfana ophe umshini imali yakhe. Semabe sifike ezansi nayo lo mfana uyabhema. Ngimnika imali ngasikhathi ngiqeda kuthenga nje. Kanti lona abantu bakhe nabo bayidakelwa ama drugs. Bahambe befunana nami le kumgwaqo wonke. Ngithe ngisahleli ngiqeda kuthenga. Ngibele ngizwe ngabantu sebengibamba bengixabona amabhuku bangifaka ebhuthini yabo football ehangalele yami. Mina ngihlala eClermont eItaly so bangise emngeni. Bangifika emngeni abangani bakhe like singene phaka bangifake phakathi emanzini. Ngayisikhathi bengikini babenginela phakathi emanzini so uthi bangikwene the same time ngayisikhathi sengidedela uthi ngidedela ngisemanzini vele. So like amalindlela engikinga ngayo ngize ngigcinele ngiba unconscious ngiquleke. Ngokuthi khona umunye wabo owakakhanyile la. So like lezi zinto zeyithakazelo njengoba ngowasangweni. Nginima ngabe sengimuka kubo yena umuntu ongisizayo ngasikhathi sengimuka. So lento yabo like yahamba ngalo usuku ngilisho beqeda ngishaya sengiphaphamile sengaphandle baqhubeke futhi nokungishaya bangiphinisele ebhuthini. So ngifike wona indawo ekuthiwa iselindela mangabe ngifika kuyona because sengivumile manje ngathi amapipe akubo ngiyawazi. Sengifuna indlela engizophuma ngayo kusona sonke lesi story sakhe lokuphezulu. So sehle siya like escrapyard lesakhona indlela. Sesehle nje le ndlela because bahamba phambili abantu abasemva wami babe u8 or 9 kanje. Sekusenjalo ngikwazi ukuthola ithuba lokuthi ngiphume but manje ngingakwazi ukuya kwezinye izindlu zabantu basekhaya abahlala kule ndawo eselindele. Ngiye kwelinye side ngisizwe umuntu ubhuti ngoba ngibona like ngivuvukele ngiphuma igazi ukuthi hayibo kwenzakalani ndodo yabo. Osuphasha kanje uphuma negazi because bangisikana ngaphansi konyawo baphihlisa ibhodlela then wayesengisika nje like ngizwa ngaphansi konyawo ngoba bedakelwa amadashi mangizwa like kodwa babe under drug influence bonke. So lo bhuti lo angibuza ngoba ngisho ngwasangweni like abantu basangweni ngale Clermont ngingabafanisa nalaba bakacaba. Although ungasenjalo manje kakhulu because most siyayeka nokumabhanda like sebehlanisa ngendlela eqondile but abantu abakanjalo. So uthele Phuramizwa lo bese soba umuntu wamfuna uba umuntu wakino la ngimtshela abantu basekhaya zazi inamba zabaya ngizazi engiyazi inamba enganasekhaya osisibamo. So unfortunately osisibampuda indlela abangithanda ngayo kwamanje mongakhipha isibambe khona ile nhlobo ethi ungaqala ubulale mina before ubulala uMadeni. Nanoma ngabe kuthiwa bakuphi mangabe kodwa sengibabhazile like akupheli ngisho hour futhi kukhulu
bayazi so-called backup of abalandela naye umade usuke senkingeni ngisho bekuthiwa inamba bayazi but bayazi ukuthi mewalandela no-called backup of 4 usuke sesenkingeni ubana sekhaya ngaleso sikhathi so bahlezi bekhona kwi-rescue kumina banithi ukuthi kukhokha inyuka nani lento engenza ukuthi ekugcineni manje ngikwazi ukuthi sewukubaxhaphaza lento yami because ngaso sonke isikhathi uma ngiba senkingeni ibona abantu bokuqala bathintana so ngiyifonele isistera banyakaze netwari laba bekhona mina kunenhlanhla nginosibara bagcwele ibhola ngami bagcwele nje full time uyabo ngale ndlela ukuthi ngisho malume baze badinwe ukuthi yini osibari bagcwele ngale ndlela bagcwele ngayo ngami angazi noma izinto engikepable ukuzenza noma ingobani ngeke ngize ngixile kakhulu angazi nembancane so ithi mangabe ngibafonele labafana baphinde bangithole khona la elindelo nabhuda bangithathe bengiphindisele emotweni ebhuthini ngoba uNkulunkulu yabo ngoba ngase ngazi ukuthi ngibafonelile abantu basekhaya ngase ngigolozana nokuthi ibhutha ivaleke bengigwaze enyaweni ku driver bengishaya ngezagila enyaweni but ngilwa nje nokuthi ayingavaleki le ethose ngoba meke yavaleka nalapho futhi akuphana nje 2 minutes ngingenile kule moto ngilo bengishaya inyawo ngenzela ukuthi ingavaleki ibone like ihlo lemini yabo mangibona le ngisho abekuthiwa nini bahamba like banazi but basanda ukusebenzisa imini kupha bathi abasevela ku petrol ngaso sonke isikhathi mangibona leli yakhala ngisuke sengazi ukuthi sengiphumile endingeni noma ngabe uphumile nje hayi ngisuke sengiphumile bhuti ngabe kuthiwa kunzima manje makuthiwa kufanele kuphume 20,000 mase ngibonile leli yakhala ngisuke sengiphumile nje nowangempela ngisuke sengazi ukuthi ndiwe hayi ukuthi ngani ngibona nabo labafana indlela abasebenza ngayo basebelwela ukuthi ngoba sebeyibonile le moto seyaqhamuka because babengazi ukuthi sengifonela because ifoni yami ayingakubona mina ke kwamanje ifoni ngisayiphatha yahlule ukuhlala ngenayo ifoni because communicator nabo labantu basekhaya ngisho ngabe kuthiwa ngihlula ngisho kuyibambisa u30 rand or 50 rand wamanje ukuyibambisa mhlambe kuphela 5 minutes sebeyafona emathe sesile ukuphi sekuyinkinga leyo ngamanje asisacommunicate mina nabo ungacommunicate kwami nabo kusala kube inkinga kubona ngoba baba nestress mina kuphela umfana like kubona kuphela amantombazane mathathu kuphela umfana kubona so baya stress ngeke ngimbale lo mncane nawe isanganele untombazane manje kakhulu kuba wa stress yangami because indlela esiphiwe ngayo sifani bahlakaniphile nabo but mina oshawe kakhulu kunabo even kwasikele wise so but mangabe befika ngaleso sikhathi sonabhuda kwacaca kunembona abafana babe bangivimi ukuthi babazi ukuthi kuzokhokhwa yabo ekugcineni mase bebuzwa bathi abantu basekhaya la omunye umalume wami uthe angihambe ngiyoshawa okay naye impelthware batshela ukuthi sinomuntu esevele ephuma igaza nje ngeke ngize imfaya kule moto Zamkhipha nina kule bhusi nimfaya ngaphambili emotweni yeni sihamba siyalandelana manje siyala kuphume khona amapayipi ngani nakhishwa amapayipi sekulo malume wakhe enithi nina uyena ovume yonke lento sebeyaqala manje abantu abasafuna ukukhamba nani kusanyakazeki la kuze kuphume iforama mase kuphume iforama selindele sebeyabona sebengaze bajikeleke bagcine beshayeka nabo imase sebengithatha sebengifaka emotweni le yabo ukuthi ayasamba na impela futhi ngihlale ngaphambili sikhwanje semase sifika phezulu like abantu bavele banyamalala esikhaleni bhuda mase sifika ekhaya owakekho wangena ku drive-in but imoto yagcina umnikazi wayesele nayo yedwa abangani bakhe bonke sebengasekho kuyo webo kwaye kona usingoba wakakhanyileke naye and yena lo uthi yena yena lo kade ngowangise no nalendlela bathi mabengishanga uthi usabona sengishawa kakhulu uyena wayebuye abamisa abangani bakhe uthi hayibo phela bafese uzalo lolu thosi ngithola lo 5 minutes okuphefumula kuthi kusenjalo sebeyabuya because naye wayedakiwe wabuya ngidedela abaye ukuthi abangishaye ngoba enqeni ukuthi kuzothiwa mhlawumbe uyangiprotecta noma kanjani so ngaleyo ndlela wagcina ededeleka ukuthi akahambe nemoto yakhe angifuni ukuqamba manga kuyona le 8 abo 3 babangibazi ukuthi baphelele lapha but kona ngagcina ngizwe ukuthi batholakele ukuthi kwenzakalani anginakukhuluma nginawusho ngwana ngangidinga sesikhathi ngangivumela ukuthi okuzokwenzeka kubona ku right nanoma ngabe yini ngoba indlela ababengishanga nendlela into ababeyenza emngeni ngiyakubona ngishawayo sebengikhiphere ngaphandle siyakhona emngeni hayi inkingi isemngeni phakathi ngesikhathi bengigulizisa bengikinya yabona nje football ukuzwana kule mndeni owakini nalomndeni okwakuthiwa uJoja amakhopha pipe akhona kusuka lapho kwabanjani ubudlelwane
abumnandi pure ibhlungu into emenzakalele lokufana like angazi noma ngizosushawa idlozi noma kwenzakalani kwakade njengoba bethi ngitshontsha amakhopha pipe kubo kwasekushone uma wakhe so umuze bebehlala kuwona uma wakhe lofana wakubuko eBlack Mambazo shabalale yeah so usithi lo uma wakhe usisomncane ko Joseph nanani so bamakhela umuzi obhuti bakhe lapha eClermont yasekhaya yeah so kusema section uma wakhe kwavele washona nalo mfowabo uyena wayekade seselo eseduze kuyena wayehlangiselwa umuzi indodaza lo mama yalo baba lo ushabalala yathi iseyawufuna umuzi wababwayo isite yalo mama umuzi kodwa wakhiwa obhuti bakhe yeah so itseyiswa intombazana sifuna umuzi owakhiwa ubabwayo bantu mabedla abanye hayi nasoba abahlanganisa nani abanikeza imali zabo ngoba ifuna ukudayisa umuzi udayise lo muntu umngane wabo omakhelwane intombazana yafika izoshada nezansi wasekhaya omakhelwane nawo lo muzi njengala nalabo omakhelwane kanje but ngoba isibuka indlela ekwenza ngayo kulo muzi lo shuthi yayithi uhalela lo amuzi cause emkhulu wena like umuhli wabo bese lo msaka qale ngale yonto aluze span aphuca imoto esipanini nani yena limshayeli idlozi angibangi ngisadana nokuthi alokethesheke sekusenjalo bacaca ukuthi kufanele baphume kulomuzi badlela umuzi like nje uqashile manje uyashizile ngale ndlela ukuthi ngisho hlangana emgwaqweni ukafisa ungibingelene ipost engikwazi ukuthi ngivume kuyena into angayithola impama nona singafika impela nona singakhulumisana ngoba manje ukungikhulumisa kwakhe kuzongidina ngoba uyalazi iqiniso ukuthi angiyitshontshanga lento kodwa uyabona ukuthi wena naye impilo zeni lokho nahlukana zistakile wena apho ustakhe idakamizweni yena ngapho ustakhe mhlawumbe manje ngabuyisana niqhubekelana nigcine khona empilweni yangempela mhlawumbe khona la ningayo vele nasesikoleni wayekopela kumina so ayikho into engathi singabuyiselana ngayo bodwa ayikho ngoba right side ku right ishiphelele ngoba ayikho ngempela into singahlanganisa awuthi ukufaka ngokohlelo la khona nina bendlondle nophapha ekhanda kaMenzi indaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeza ngathi yakhala yalile uthi igula likaJama lichithekile awunina bakaMbhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele imbedule ngiyabingelela amadoda nina bedla mhlathi kamayekisa ngibingelele phansi engcobo uZulu liyazongoma madoda ngibingelele phansi eSwatini madoda abomnaka amamfombatane nabomnaka bafowethu nonke lapha nikwazi ukuthi nibukele luhlelo ngiyabingelela nje bafowethu nina bonke lena bakadalinyebo ngiyabingelela nina bakasenza ngakhona ngiyabingelela lo bingelela nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethameli how I ended up in drugs okuuhlelo lasilanda khona abafowethu nodade wethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuba bawela kanjani ezidakamizweni nanezingqinamba sebebhekene nazo ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona sizama uqwashisa abantu ukuthi bezigade lethu zosiphethe namhlanje siphethe isibhamu kakhulu namhlanje indoda ekhule ifunda ihlakaniphile yahamba yeza yophelela emanyuvesi lapho khona yenza iziqu zobumeli yayenza ilo uzochazela ke namhlanje ukufuka nokuhlala nje kwempilo yakhe izinto isahamba kahle ihamba kahle up until kufike lapho eziphuma khona isandle njengoba bese ke wasithi ihalamuzi kancane ukuthi angazi beke bathi bephuza befunda ugrade 12 becelebrator so ezinye zezinto lezo ama farewell ongakubona kuncane wena nithi celebrate ukuphuma kwa matric kanti enye into esingakufaka enkingeni yokugcina uthi uphuza utshwala ngoba uqeda ugrade 12 kanti usuyiqalela inkinga ongazi uphuma kanjani kuye ngakho ke manje uyaqala ukuba ingxenye yethu siyacela ucindezela subscribe button ucindezela ibell ucindezela kwakhe ibell izokubeka emathubeni ukuthi makukhona isiqephu esisiposayo izoqanqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalolu suku siyacela ukuthi bejoine ne-membership ukuze sizokwazi ukuthi sihambele izikole sithengele nezingane ama-uniform ukuze kube nozinzo emphakathini bafo kunjani ngiyaphila mfowethu you are a fucking great storyteller you are a storyteller uyi-storyteller bafo uyithulele nje uyincikele kanje uza ngendaba bafo awubingelela ababukeli lapha ekhaya nkabi yami ubazisa ukuthi umfoka bani lo ukukhulelephi wafunda epha amabanga phansi ubumfundo onjani onayo impendulo kathisha noma impendulo kathisha ubungenayo izipho eziyizinto obugude kuzona up until mfethu uphume ka grade 12 uhambe uphikelele e-university
nalapho uthi khona wawufunda u4 years kodwa manje kwagcina imoto yakho icaca ukuthi manje iyashibilika ingene ehlathini. So awukhandele mfowethu umbukela isithombe mfowethu ngempilo yakho from ukhulu uzelwe uhlele ekhaya up until kuze kube lapho uphelela khona emgaqweni. Igama lami uSimilo wakwaSangweni. uSimilo? Yeah, uSimilo. Usenaso kodwa uSimilo? Hayi sekho. Ngiyakubona mfowethu awuyithobile ndoda. Uyithobile uyibeke nje phansi. Yeah, ngisuka ngale eClermont. Yeah. Endaweni ekuthiwa ithali kade abekade. Yeah. Unfortunately amafamu angikhulelanga kona but singala eFryhead. Oh, uphuma eFilidi? Yeah, ngiyengizwe kanjalo. Bake basho kanjalo. Yeah, kuseFilidi ngapha ku Fryhead impela. Hey, elinye izwe libhubhayo izidakamizwa. Liyabhubha. Ileyo futhi inkinga yenza usibanga ubona ukuthi ngibalekele ngakhona. Hayi kodwa ugaxele nje la ngapha. Ngisho wona ukuthi mase ngilesho ukuthi kuyoba kubi kakhulu. Yeah. Amabanga phansi ami ngiwafunde khona eClermont Khuluqame primary school, so ngaphuma ngika1 ngase ngiya eSignum. Bengile nto komuntu ekangile, so eSignum ngixoshwe ezikoleni zabantazi ngonyaka wonke. Umanga leso sikhathi. Ukaka wenzani? eRipon ngaxoshiswa ukufaka ikhwehlela empompini. Ngeke ngiyaxosha nami. Ubanjwa ubani? Ngibanjwa ama-class rep esikole. Yeah. Like angibona ngiyenza lento then batshela uMr Knight wafika nje kahle impela siqeda kuyifaka. Then lento yokuthi nginale mentality ukuthi ngowakaSangweni. Ngincamela ukuthi icase ibanjwe mina nginakuthi sithatheni sonke nabafethu manginabo. So badilelo ngongazi nami ngixoshwe khona. Ngiye-spearman. Like mawuthi ubuza ngokuthi ungaSangweni ngoba i-backup uyayazi. Nginayo uyabo. So nala ngitshela ukuthi hayi ngizokwazi ukubackupheka kulento le mhlambe. So ngangabackupheka. So ngiphume khona already likwazi lingikhulumela e-spearman. Ngingene nakhona e-spearman. Yabo nje futhi lento yokukhula under like umndeni onabantu ababuye bagange nani. Spearman imndu yangitshontsha wolethwa thisha nefoni. Yeah. Ngiyabanjwa. Mangabe ngibanjwa if mangabe landelela into yami icaca ukuthi vele ngangade ngixoshwe eRipon. So imlo unyaka wodwa njalo lo ushoyo. Imlo ngiyabuya ngiyokhulunyelwa ibona ke manje labantu basekhaya sengiyokhulunyelwa eSignum primary sakuthi uzokhonja uprincipal wakhona. Akhombe futhi naye shuthi atatazele ngoba India lingifake khona ngifunde. Mase ngifunda khona phakathi Signum primary kugcina ka4 then bese uya eBenwood. Yeah. So laba basuke befunda u4 ibona la ama president esikole nani nomngani la weqonqa banenyuka kwesakhe esikoleni banesitolo esikoleni ukufika phezulu 120 yabo leonto 2 clip akuya ko 3 clip. So iningi lo mani manifunda o grade 3 ngifuna ukuqama manga enayisikhathi siya. So lofana lo kuze kufike ekuthenini bayamklasa labafana abafunda like u4 esikoleni bamphuca imali nani wabo. Nginomunye umfana ekusufezele wayomngani wami wakhona eSignum. Nayo igxilele ema-drugs ngisanda kumbona nje usugxilele ema-drugs ngifika khona eSignum. Okay. La into eyenzakalayo siyabakholozela abafana isikhathi befuna ukuphuca lo fana ngisho uqonqa lo. Ngoba phela mina ngwaseClermont ngeke ngizwe ngabantu baseSignum. Uyabo. Mangabe ngibagolozela kufike ekuthenini akubekwane ngamaqhubu. Yeah. Ukuthi othi-ke nami ngishaya iqhupha ngiyakwazi fanele chaye ngakuphuza indoda ivaleka. Ngibeke livalekile endodeni. Ivelically kwakuyi-second break ngikhumbula kahle kulesine. Ama-last period esangolesine ayeba sekhombisa lepha awu-2 nje wokugcina. So labafana mabe sekuzophuma isikole sisekhombisa lepha bavele bafike bewu-4 futhi babe bazongihlanganyela. So ngokuthi-ke nami ngiyindlavini ngendlela yami nami hayi abanye abantu. So ngikhulule ukuthi ngeke ngize ngishawa amathathata mina ngizoqhubeka escomplaza. So kugcine kuphoqa nami ngisukuma nehlalo la njengoba ngisuma nehlalo ukusheka ama-computer. So ngize ngigcine ngidonsa izintambo zama-computer. Kana isikhathi ngiyidonsa vele ama-computer a-on. Ngidonselani ngidonsela ukuthi ngikinye oyedwa ukukinya komuntu oyedwa
sure ngoba bengishiya kukhona ukuthisha eklasini so ukukinya kwami oyedwa wabo ngiqinisisa kubona uyena ozokhuza laba abanye ngayisikhathi ukuthi ngiteteleni lo muntu uzongidedela la so damo beqinisa kumina nami ngiqinisa kulo la phansi kanti ngesikhathi ngiyidonsa intamo uzovele kusha ama-computers so kwayinto engaxoxeki odata back to khulu uqame ndoda buyele number 6 futhi ufuna ukufunda kubantu abamnyama ngeke ngikuzame esikoleni ezo3 ngonyaka owodwa ube nama-cases amanga kanti kwenzakalani ngithe uma ngabe ngibuyela okay ngithathe i-audit nogogo bese angiyeka baba yila waqala khona ukuthi nogogo like uma uzalwa intombazane yakasangweni yakababa wakho uma uzalwa umfana waleya uyahambe kama wakho nje wayeselwela ukuthi sheshisana izinto ukuze ezovala lento ukuthi kule generation yesilandelayo singakhona le mentality yomalumi ingane zabo nani so lokho kusizile ngengiqamba manga ngoba baphumile odokotela baphumile ilento ama-pharmacist khona engineer wayimina wasangana nama kufanele ngibe ummeli uyabona nje but kule generation esangize ngiqamba manga like baphumile abantu abafundile abaningi ukuthi salukwazi sasibalekise so ngisema ngisuke primary number 6 ngafunda ekhuluqame nakhona bengile nhlobo ehluphayo mina ngize ngiqamba manga okay ngingenile esikolo napholo yabo bengijoya ngisho ngibengile nhlobo ehluphayo but manje enenhlanhla uNkulunkulu wangipha inhlanhla yokuzalwa ngalendlela ukuthi hayi futhi inhlanhla mhlawumbe ukuthi ngicoshe imali pananane onesikhathi sokukhumbula mina bengingazwana ukufuna kodwa besithi mahlele eklasini sifunda ngoDisemba mase ngibhale lento kusuke ngiyibhala phansi uma ukuthi maths ngizokhumbula that uthisha sifundisa ngizoqala ngikhumbule ayigqoke kanjani konje ngikhumbula izinto ezenzeka eklasini ngalelo langa then bese ngikwazi ukukhumbula lento ngasho kanjalo buda iyona ndlela bengiphasa ngayo all along because ngisho ukufundwa mina bengingahlala into yama after class umuthothi kuphuma isikole sekuyafundwa bengingayenzi but nje bengibana leyo nto mabe sesibhala impendulo izobuya and futhi ubancishana no 100% engizakamba baze bakuthola iso 19 wabe kuncisha ukuthola 100%. So mina esikoleni iwongabe ngiyizonda baxwayisa abantu bangamzonda umuntu obhemuka ngoba hey iyakudonsela iwungama uyizonda iyakudonsa ukuthi ugcine inamadimoni bengiyizonda hayi kancane mina bengiyizonda totally hayi kancane ngisho abantu abebhema esikoleni bengibazonda so la esikoleni mina ngathini bengibhemsango kwaye but mina umuntu obeke kuze kukhale ngisho principal mina umuntu obemela abantu ababhema okwaye insango labantu abadotshayo njalo makuphuma certificate showcase ngizosingizwe ngeke ngithole one mhlambe ngiyolanda 4 economics mhlambe maths account and bengingatholi lokho theory akangikho pha ngiya theory ngathini angiyilandeli but ke njengoba ngisho kwakubuya lolu suku othothi sifundiswa ngalo uyabona ngisho ukuthi mhlambe ngikhulu ko maths accounting ngoba ngakuphasa kahle nako so into eyenzakalayo njengoba sengisaya esikoleni njengoba ngisho bekuba yimina omele ama-outs lawa abhemayo nani ngaso i-principal izissues bukwane indleleni nebhadi ngalo feniphiwe noma bengibizwa ngoma-10 feniphiwe noma-10 bheme naye insango nibhema ogwayi but ekugcineni uyena kuphela ogcine efinyelele ekuthenini azolanda itifiketi la phambili aphase and ekugcineni uyena onimelayo seninonke la nayo indlela okunjalo mina uma ngilanda itifiketi bihlezi kukhala amakhruka nje ukuthi hayi kwethu nayo le phambili bengalandi wantu wangisho bakhala amakhwela abakhuphuka wena hayi becacisa becacisa ngize ngiqamba manga so ngifundile high school yakothisha bengincanywa ngiseze ngithi ngifuna ukuthi sifunda u8 ngipass u8 ngiya 9 sesifika ka9 bese i-principal ngokubona ukuthi kunabantu abalekhaya ukuphiwa maths bese ofuna ukuya ka-maths akabaleke manje ayekhona ayama-out wonke anqasha eka-maths sengithi manje ngiyaphuma ngilande sengika-maths ngilande principal notisoy maths ndoda musukudlala ngaso bezivele sifuna ukuthi kusuka abangani bakhe eduze ukuze uzokwazi ukuyenza lento ngoba ibona abakubuyisele emumva iqhubeke nayo futhi iphiwa maths kamnandi into yokuthi ey'koleni zahulumeni anikaze nivumeleke ukuthi nifunde nibe bo 15 eklasini but thina i-principal ibisikhulumela ngisho department of education ukuthi leliya class ngicane liyeke likanje indlela ebesenza ngakho cause akekho bengahlakaniphile eklasini njengoba sasibo 15 wayofuna ngenkani 100% wawuyiphumele ngisho ukuthi kwakuyiphumelela like ayekho umuntu wayethola above 8 eklasini ngaphansi kwa 8 I mean bekuba o A plus yabona nje
like sonke sobo 15 sane ebhadi ke sesiphasela u10 kwashona intombazane enokuthumbume so saseseba bo 14 wakhala kade phambi application ukuthi akwazi ukuthi ungani eklasini nabantu aba 14 sase siphinde simixwa ke nalabo abanye ile ayebuya khona ke lo fana umakhelwane bengade ngisho ukuthi saxabana naye ukuthi asondele eduze kwami usezokopela futhi manje usezokopela wabuya ke hayi futhi nakhona kwakuphileka nje kahle so ufuna matric lento yokuhlohlana nama outs eyafuthi mina ngiyosebenza unyaka ozayo eyasiyofunda sofuna ispan unyaka ozayo sanga apply elise oform ngaleso sikhathi uma wayeseshona uma washona e2000 baba washona ngo2000 uma washona 2006 ngangifuna grade 6 eshona uma so ngitse senga10 like ngisho ekhaya mina pura ngenzo lezi ngisho ekhaya uqoba abantu bengihlala nabo babe ngakhola mangibathi ukuthi ngifunda u10 indlela engangihlupha ngayo ngathi mangabe ngifuna intuzo yakho matric test babe ngakhola bafuna ama reports abantu bafuna baze bangisho kuyobuza iprincipal kwayona batshe uthi hayi bonke impela ngathi nina nyambhayizela kuMatiya aninithule nimbuka ukuthi nje emva kwalokho uzonenzelani ngoba thina sesenzelile kanti beningawabuki nama reports akhe vele bengingawahambisi ama reports isikole ahlahle into obuka inakile ngizolisa kubani reports ngoba akekho akekho baba hey wa so goga kasekho like wagcina okay ngisizwa abantu like bakababa sibari loyo okay lesi kwa nalo malume oqhamukayo okay kwagcina kuyi matric dance nami ngefana nezinye ingane ngabonakala ukuthi kukhoma kho baba okay wayilento yokuxabana ke njalo although futhi kumina indlela engaba ne support ngayo asifananga ufunana lezinye wongafunga ukuthi ekhaya mhlambe sinemali kanti manje babekwazi ukufihla ihlazo okay matric waqhubeka umuntu kahle uphasa matric January phuma ama results angithi aswenza ngama form nama outs year before bafonela umuntu oseNewcastle because ayini barisana ingqondo ukuthi ayo made mhlawumbe ufike indlela engihlupha ngale indlela engibuya xa lo vele ufeyila lo futhi awunake nandaba anginake kwama results walaba abantu bayowalinda mina wathi sambani uyolinda ngingeni lontamba ngoyilalela so kufona sekufona ekseni umuntu oseNewcastle wanti so hayibo anibhekeni uMate wenze nje azi nanibhayisela uMate limbukweni wenze njani wow ngimpela makuthenga iphepha hayibo le ndoda ishaya ubhatshela hayibo ishayo eyabofu hayibo yabo like abantu baqale manje kufanele ngisekuyadunywa yofanele kiwe esikoleni le nama statement yabo makulanda statement hayibo like ngiphasile like straight A's no A+ maths 92 yabo phela basebencikisela accounting ethola ku95 yabo nje like ngawuphasa umatric kwami kahle akusasa idaba siyaduma sishona eWestfield ekhaya babefuna ngenze like accounting ngibe CA bono mamkhulu so ngokudinwa ukuthi bazofike banganginaki sonke isikhathi mangabe sebefona lo muntu oseNewcastle sebebuka ukubona manje angiyokwenza into efuna uyibona bengibathe mina ngezona into ezolongenza ngikhakhulisa kwathiwa ngoba uyona nje ephasi kakho naye ngifuna ukuthi you right ngifuna ukuphambana nabo ke manje nalento abayenza because vele ngumuntu obenganandaba nozolongifunda so sengiphambana nabo ngamasibomu okay Westville campus ngoba ngizwile masifike Westville campus uthi wonke amanye amalento asevaliwe into esele ika CA ukuthi ngikwazi ngiyokwenza accounting noma ngiyokwenza ukuthi ngenze teaching teaching angifuni okay sambe seHoward mangifika futhi yabo like indlela engiphase kahle ngayo eHoward benitshelwa nisakulayini ukuthi mawungena ubhatshela phuma kulayini ungazizwi qale ngilokhu ubambile ulayini uyabuhamba uzama ukuthi ubonakala usele wena bengilo nje ngibamba like ngize ngiyofika ngathi nakhona ngathi mangifike ezansi kwathi imali lesi application angituntiselekanga uyabona kuzange kulokiwa lena le ngathi mabe ngifika ngiveza ama results okay but mabethi baya minus bathi sawubenza it subject by minus and tourism still ngisala 32 points oqondile sebevele be minus le caca ukuthi kufanele babuze imali lesi application nginayo mina ngiyacabanga ngibuyela emumva bangaphandle yakho uzubona babe ngijwala base bahamba kwase kukhona isho imoto ezu3 naso ekhaya sihamba ngemoto kodwa mase ngiphuma sekukhona abantu kanti manje kuyobona umuntu egula baningi sibuka ngisho sibaningi ekhaya kanti mangikhuluma indaba le imali le application hayi yavumbuka khona la 350 ayisahamba sawokhokha sekusothi imali yokuregister khona uyabo ukudinga u3000 3.5 waphuma khona la uyabo sekuyathi ila ngaqala khona ukuthi
ihlukaniseleke sengiregistile ngenza yonke into khona eHoward ngathathwa kamnandi okay ngezo student central ngenzelwa i-student card yonke into yami yabo nje yaqonda ngendlela okay ngisema ngabe sesibuyele emumva ekhaya ila eqala khona-ke le nto yemali le kuyiyona egcina ingise ema-trucksini mangibuyele ngesikhathi sibuyela sebeyahlwaniselana le emotweni ukuthi wena uzomthengela iy'ngubo wena uzomgibelisa wena fanele imali yokudla fanele solo kwena ayithi nibonile lapha ingane zabelungu zidla kanjani uyabo le nto omabhega nani so imali yokudla fanele kube 70 rand ngosuku uyabo at the same time nginomkhulu wasesayidini lababa ngaso sonke isikhathi mangabe ngifika kuyena ntambama ufika nginikeze itrade ukugibela ngisasa esebenza ePower Food so ngaso sonke isikhathi nginikeza 100 ukugibela kusasa umamkhulu ngenye so wazi ukuthi mina ngigibela isonto lonke ngigibela ngo908 then yena imali anginikeza yona unginikeza u1.5 kulo 1.5 le ushintshana usuku omncane uzosala uexpect ukuthi ngiubeke makuphela inyanga ngihambe ngiyothenga something ngihlanisa leyo nakusonto elizayo kulo 1.5 walo ngiyayibeka imali yakhona ngokwazi kwakhe nginomalume la wenza fraud so iy'ngubo zokugqoka ngiyithola kuyena so unokufika mhlawumbe namajini awu4 5 amasha uyabo ikhiphe eyiningi mina ngeke ngize ngiwakhiphe ama-price ekhona ngizobeka nje kodwa makuphela inyanga ngidonsa iskipha nebhlo mamkhulu ngithenge lokhu uyabo so imali ihlezi ikhona ephaketheni imali ihlezi ikhona ephaketheni nasewathi futhi ngiphusha grand first year hey babona nje futhi umshana ngeke ngize emkhohle lapha nathi umbona nje nezolo ngimbonile nezolo ngangambingelela ngisho umbingelela ngoba ngempela bhole ngimbona ngempela ngisho umbingelele izolo ngifisa ukuthi ngathi ngambingelele manje ngimbuka indlela yehamuthi ngalo nendlela aphanda ngayo abone ukuthi ngivele ngimnyeke vele yena le nje angifake ungeni yabo mshana wenza njani ngimfica uyabhema nervous wangishayisa kabili yabo ngelikhulu iqholo nje vele kanti ukuthi ngifike kahle enemali yabo miwona ungidakelwa ngizoyenza nento akathi awayiphosa uzokubanga ukuthi ubhema inkantina uma ungashala uthuphule yakutshela bra manje uyoqonda wena yabo uyalo ubhemana nensango usuku lonke le nto engezi wenze lutho hey nami angazi ngiluthwe yini yabo second year lapho 2014 yimntu ngithathe shaye thina-ke kuqale ngale nto yamadambu kuqoqa amadamu asekhaya umachesa into evumbuke manje so ngishaye kabili hey namshana hayi wenze kugcwele bro ngeke ngifunela ami-ke manje iyasho lento anangempela esehlele endlini yakhe yakhipha izinto agigayo ngumuntu omnyama uyisilingu uyabona njengoba egigayo likhona elinye idamani nalo liphelele sesilibhema 50-50 nje bahleli endlini akafuni mali kumina akafuni lutho uyangibhemisa nje silibheme leli damu lakhe anginikezelile la mayivesabo uzobona ukuthi ubheme lapha ngifuna abantu baze bakubona ukuthi uhleli la kumina uyabona nami iphume bheme mnandi leshandisa akusasa mina wafika kuyena ekuseni ayithi imali iningi ngiyithola le-Freight and Send emshana hamba ukuthi ngamakhesi awuthula elakhe lilodwa lami webo hayi lo nje kubaye leyo nto mhlawumbe kwaphela like 2 months ngiyongigcina ngibona ngiyapha and uyicontrola lento ngiyicontrola lento yabo ayeke ngilongibhemisana nomuntu yabo hayi angihambe manje ngiyithengele njalo sengiyakuyithengela yabo lo ngasekhaya bayikilema abakhuluma bebonza ukuthi wenza ubheme unga noma kunjani abakhuzi bakutshela uma usugxiswa awuthi wenzani kodwa nje uma usaqale ngisho mama bayibukela akekho ukhuluma because basuke bebuka ukuthi vele mhlawumbe like wena umuntu usuke uzovusa umuzwa kini kunaleyo nto yomona ngasekhaya kakhulu yabo so yenzeke le nto mina ngimenzenile bhuti wange ezengiqamba manga ngimenzenile hayi kancane uyabona nje ngiyeke 2017 esikoleni bengiyibheme wonke ngiyiqale kodwa 2013 ukuthi ngiyibheme like full time but ngiwazile ukuthi ngiyibheme yonke le minyaka le nginomalume cha ngoba namhlanje yena ongasayibheme wonke mina obesesana kuyona lo malume wami wenzani like uyabakhombo sesibakube yabo sesiwakho omdala ukwamthengela imoto yabo like bamthanda lokho over bamthanda kakhulu so bethi mangabe ubesebenza Monster Motors naso sikhathi because uyakwazi ukukhanda yabo so amasonto akasebenzi le nhlobo ethi noma ibuya ithenga amahafu yabo impembe ubebhema kancane so ngesonto usevuka ushaya roster le over usesuka umamkhulu besethenga umuze wayibhenki
so uyasuka edladleni aye ngumamkhulu mayese uyafika wayibhenki nami ngisazoya mhlawumbe kuloku wayibhenki ngaleso sikhathi njengoba kuyisona athi uyafika khona le-1005 mhlawumbe phezulu etafula because umamkhulu bethi mayiphuma ekuseni esontweni ayishiye imali kwingane yakho ukuthi makwenze ungatefi yangakabuyi nayo imali yakho yabo mayefika kuqala umalume lo ufika ubona le mali mayefuna ukuyithatha ngaso sonke isikhathi kuthiwa imali yamade esikole useyazi nithi sengiyabhema uyazi le mali lapho sengikutholile second year vele sengimnje imali aroster bengingawazi ngikwazi ngesonto esikhathi ngiyilalela imini yonke kwabe nginomkhubo othi ngilala imini yonke ngiyivule ngabo 3 sengiyolanda le mali yazi vele ngakusasa ukhona umkhulu uzonginikeza imali ntambama uma sengibuya kuye sengibuya ngale wayibhenki yabo like ngisazoya nami ngamncanjami ngiyolanda 250 ukudla isonto lonke ngihambe ngikuthanda ngiyolanda 150 okugcwalisa kule 250 ukudla ngidla isonto but benginabo abantu nangasekhaya like bekusupport mfowethu benginayo support hayi kancane bro benginayo support ngoba ngathiwa ngiya-estimate imali ebengiba nayo ngesonto mhlawumbe bengiba nawo 3.8 ngabantu abahlukene ihlobo like nasekhaya usenisikazi ngiqama manga incwadi ukuthi lapha ngifundi ngedwa ngokufuthi khona umdala khona sisoma umdala lo toti uyafunda ngaleso sikhathi nalabo omunye futhi uyafunda ngaleso sikhathi leso nami njengoba ngizongena so yenzeke lento isikhathi bhuda kulo nje uyabuka umahlehlele emumva kulo ngiphathi esikoleni ngiyaphasa grand uyabuka apha nsini ngize ngiyeke ekuyekeni kwami la wenza njani ubhuti lo malume wami ngimshoyo babiza ngobhuti mina umalume ngiyahluleka ukuthi ngithi malume kubona ngivele ngithi bhuti bambali ngikwazi ukuthi malume kubona so ahambe aye kamamkhulu mangabe fika khona imali yamateli ayithathe ngenkani yomateli ubheme wonga atenze wonga phansi lawo enespace utholilini ngambheki nini uso enespace uMatheus uthola nani nabo without ukuthi ba check ukuthi bangifuna student center number mhlawumbe for ukuthi ba check ukuthi ngimi kanjani esikoleni noma DP yami mhlawumbe nayo yena into engathi ngiyababhema ngayo yonke into bayiyekelela esandleni sami base ngisifuni ngiyababhema ngoba bona babethemba ukuthi ngoba ngikwazile ukuthi ngizenzele order lo ngeke ngihluleke namanje egcineni so bona bekwenza ukuthi banginika imali sekuphelini ukuthi iDP yami kanjani ngidonyanga nguphase kanjani babe ngayingeni leyo nto bona nje babe ngokuthi bayazi ukuthi hayi when second year manje hayi when third year manje when fourth year ngisese ngi4th year pheli first semester lento yenzeka siku second semester sizokuyoyibhalela futhi nayo eyomkhulu anginikeze le mali ngithi manje ngiyafika imali ayishiyiwe uyabona yabulo hawo olethenze njani yabo lo nto uma uthaka nayo imali yawo ngiyamlinda yabo kucace kushawa 7 umamkhulu abuyo hey ngidilike manje ngiyamfona umamkhulu athi uphilani nje wona wenza ama konto yakhe sisafuna ukuyikhuluma kahle indaba yakhe sizwa kahle uyabo kunezinto esingaya understand manje ezenzayo la empilweni yakho uyabo mina ayikho inkinga mina ke mangiqala ukuzacapula bengikade nje umzimba benginawo ola lo ngoba bengikade ngihlala ekhaya like unga sonke isikhathi bengibhema ngihlala ekhaya mangize ngase ngibona khona ukuthi ngiyoze ngibulawe phela endaweni abantu mona le ndlela bese ngitshontsha ngayo ezikoleni bese over uyabo second semester mase kufanele ngiyobhala uphilani uyayenza lento yakhe ukuthi angicebe imali ngabe ngisayithola imali ngifike ngiyithola omkhulu first paper ngiyobhala icriminology ekuyiyona major angiyanga uyibhala ngoba ngase ngisele no50 rand uyi-aroster ngada uyoyiphepha ngada decide manje fanele ngidecide ke manje ukuthi ikuphi engikwenzayo kulo 50 rand ngiyobhala noma ngizolokhuzana noma ngiyabhema hayi caca ukuthi aroster imili ngendlela ila waqala khona ukonakala ke bona leso sikhathi hayi ngibhema yabo ngimo ukuthi vele uyakwazi ukurewrite iphepha but manje inkinga into engazange ngize ngiyibheke ukuthi mangake ngizowabhala because kufanele ubhale at least 3 uma ukuthi wenza 5 modules per semester kufanele at least ubhale 3 ukuze ukwazi uphinda urewrite so mina ngiyayiluza ilento le icriminology ngibhale icomdev nesociology bese lawa manje ngabe ngisawaqhubeka nokwabhala ngayisheba kanjalo ukuthi ngingakwazi ngiyorewrite ama-exam ami the following year mase ngibuyela since ngifeyilile nesifase uyakuphoca imali angithi mangabe ufeyile inkinga zandayo manje saqala-ke inkinga zanda manje mase ngifuna ukubuyela the following year sekuthiwa ngikhokhe registration fee no-half wemali yakaloyo uma half wemali yakaloyo ngaleso sikhathi sekwakuthi obo 23,000
hayi kwacaca ukuthi mangabe ngiyasichaza istory sekufuna ukusizwa abantu sebegqumile bayimelele manje ukuthi hayi ndoda sezokuswena sipasa usolile ubuphasa grand order long but thinking ile ongoyibhema yena bese yakubona ngisho emzimbeni endlela owenza ngayo uyabo ziningi izimali futhi basebehlanganile bakhuluma kodwa ulong tsayini ngobu yasho ukuthi yabo mina ngiyamnikeza nje lo ingubo wazi kanti uyabo hawe mfethu waphela bazala ndawonye labantu bonke hawe uma te wafika nijini ukuthi la kumina leyo jini leyo nyezwa yimina kanje usomunye kwashutha ngisho isithoma leso sikhathi hayi bophethu wangaqoki lezi zinto ezithengelwe yimina manje asho nje usenze ilimo udlala usipinisa sonke ngendawo yodwa uphilana ubeqinisile ulapho kuphilane ngalesikhathi mina sekwenza lento uboshiwe yena usejele usekushiye estofini yedwa asekho umuntu esibanga naye imali kuyiwona ukuthi useboshiwe yena wayishona lento ayishiwe bo cace ukuthi imali yangi sayithola le bengithola ngaye mangabe ngingasayithola imali ngiyizama lento ukuthi mhlawumbe izokwenzeka mhlawumbe ukuthi ngifunde ngiba hayi wacaca ukuthi akusenzeki manje sekufanele kucaca ukuthi sengibhema nje full time inesikhwele yonke hayi nesikhwele futhi hayi kancane susa yonke into eduzo wakho ngoba nje after lokho hayi wacaca ukuthi sengiyabhema ngisho ngingasabhema ngisho endlini yami ngoba nginokubhemela endlini yami sengibhemele ngihambe ngiyohlala khona emgaqweni ngibheme nami senginaleyo mindset ukuthi sengiphumela ngikama ngawuhamba ngayohlala esedini lapha senginale mindset ukuthi ngifuna bona bangiboneke manje ukuthi ungase ngiyayibhema ngizobhema bona futhi ukuthi njengoba ngibheme ngingenxa yabo bona bangiyekisa isikole lokho ngikwenzile isikhathi eside uma mkhulu wemasanda kuzwana naye lo bekade nginikeza imali ubesane grudge all along uyabo ngixayeka njalo uma bekuhlangana kunezinto ekhaya mamkhulu afuna ushonko la ngitshela khona ukuthi yini engangikhuluma indaba engangikhulumisa ngalelanga sasixolelana ngalo kubona ukuthi yazi indlela yesitima ngayo wona amadela awuboni yonke leminyaka ukuthi angifuna la uhambe khona la benginga wena nje ungayona ngisho ingane dadewethu angiyena ngisho bengingakufuna nokusuza ukuthi mamkhulu kumina kodwa lokho ngibangela isicefo ukuthi mamkhulu ngisaba sengiyakukhombisa ukuthi mamkhulu nonjabule ebhizi lokho engithambisa lesayidini uyakhohlwa nje ngisakhokhe emalini ngawe first year ungenayo ngempela futhi wayeqinisile ngoba wazi wenza ngisho iloni ngaleso sikhathi ngingenayo nesipasi ngingenalutho ngenxa kufanele akhokhe esikoleni imali egcwele so wayikhokha ke lo mali ayilu 3,000 leso sikhathi leyo wayikhokha like cash ngafunda futhi ngaphasa but ekugcineni ngagcina isikole ngishiya kanjalo so kwamoshaya ngaleyo ndlela ke kwaqala ke manje kwakuthi sengibhema ke 99 qala wami ukubhema 99 sekuhlupha ke manje sekutshontsha ngisho mina ngitshontsha kakhulu ekole lento ebuhlungu beko bewazi ukuthi makulahleke kuyikona ukuthi bengihlanipha kwami lokho ngikusebenzisile intweni eziningi ezirong uyabo mina bengithi mangingena esikoleni mina bese nginokhiye besikole engangifunda kusona bama class wonke yabo indlela bengitshontsha ngayo mina phela ingane bese iphela ngisho nayo ihlalo zokufunda bengitshontsha ngale ndlela yokuthi mangingena eP1 ngitshontsha ihlalo eziwu2 ngihambe ngeP3 ngitshontsha esisodwa ngihambe ngeP1 uyabo ukuze ngekujump noma befika ngisasekuseni bawuthi abafundi abangena ehlalo noma uyedwa kulelo class lelo kube ngazuthi mhlawumbe iphutha labo yonke mangabe kutshontsha omunye isilima sofuye siqubula utheni wonke endaweni eyodwa yabo sobonakala ukuthi konke wrong ngisho ngene eoffice ngoba ngiyazi ukuthi imoto yokuqala epatrol isuka esenyuleni so mangene eoffice ikhali alarm kubona le mungu ukuthi kufanele kuphume imoto ezopatrol kufanele ngenze sure ukuthi anguqedi 25 minutes ngila eoffice and angitshontshele emoneni mangingenile eoffice vele ngisazobuya vele nginaboki nakhona mangingena khona fanele ngikhumula ngoba phela kusuke korojiwe fanele ngenze sure ukuthi inyawo zami zomile ngigqoka amasokisi omile ukuze ngeke kubambelele ama footprint pants yonke into bengiyenza ngendlela awunonzi wenzilo wazi kahle bengigqoka ngisho iglove mina bengingayidlali into Ngikhonya ngisho iglove mina bhuda ngifaka ngisho ifirst wayibona mina ngidlile ikole hayi kancane ungaziwa futhi ukuthi ubani ngidlile ikole hayi kancane ngoba ngisho ngene eoffice ngisho mangifika ifone yodwa mhlawumbe ephuca umfundi ngizothatha leyo phone kuphela ngiphuma kwi laptop ngithatha laptop leyo ngiyaphuma ngiyahamba iqambe yafika imoto epatrol vele khiya ngithi nginokhiye bami uwathatha apho king security sidunyelwa sidakwa kakhulu afika yaboyise imuntu sincenza usisoka amakhelwane so ngiyakwazi ngimbone edakiwe eze la
bese mina ngishona esikoleni ngafike ngaqhekeza indlu yakhe iroom le ahlala kuyona so ngabathola ngaleyo ndlela kukhini babe ngakumina so nje hey ngidlile esikole big time wabo so kwanezitori ke eziningi ezenzakile endaweni kwagcina kwenza lento akabambeki lo muntu mina sengiyasho ukuthi kunemkhuba egile kodwa akubonakala thubani kwacaca ukuthi sengisidle kakhulu lesisezansi ngaphinda ngangene yabona le zonke izikole around Clermont asekhe bengasithontshi ngoba benginabantu bamabaqondile yazi mangiphethe ihlalo ezu10 ngiyothola 500 soqobo kuya ngokuthi kanjani iqine kanjani amakorekore kayinkinga ayithatha izihlalisa amakorekore ayikho into angayithathi ibona abantu abanye futhi abasipulele kakhulu ngoba yonke into osukuyitshontshile umuntu oqala uzomcabanga ikorekore ukuthi ngeke ningayithathi ukuthi ngeke bangakuthathi ukuthi so nje bore ibile nzima impilo njengoba isanzima namanje manje uThemfo ufuna ukubuyela esikoleni bore and ubhizi nje manje uphuza imetadone inkinga njengoba ngiyiphuza imetadone wa social worker lapha lisebenzi la ngiphuza khona imetadone ayikhali one-on-one session akho umuntu ozomchazela inkinga sakho yazi mangiqeda la khona la engizoya khona khona abantu engithaba bafike namhlanje ukuze kusasa ngizohamba ngiyokhuluma nama social worker ukuze azongithathela ilist yabantu engifuna amaqala ukuthathwa kwabantu bese rehab bebe kuleyo list leyo ngizohamba ngiyokufaka khona ngingabonga bura ngizohamba ngiyokufaka khona but kunoku-attendwa kama-session iwona engiwafuna njalo ngolesine up until kufika usuku lakho lokuthi uthathe uyofakwa rehab yebo lento leyo ayikho inkinga bura ngoba uyazi usiko la ngiphuza khona mathematics ngize sengaze ngagcina ngisebenza ekhawasha Asbar nosisi wami lo mntana ngesimo sokuthi ayikho isession ebanjwayo lapha yabo khona social worker but zenzela into zami ayikhali one-on-one ayikhali ma-session group session uyabo nje but kuyabhalwa phansi uma ngabe ufika kuthiwe kunama-group session kunani but ayikho into njengaleyo yenzeka ekugcineni so the more ngiyosebenza ngisebenzela iSignum and Signum ayiseseduze the more ngisebenza ngala ukuthi siphuma ngithola inyuwayithi sekhawashi amathipha aphuma kalula nje ngizoyenza once wahlangana 50 rand sengiyandiza ngeSignum ayithi ngiyothenga idogpen yabo irocky into bese nginenkinga yayi bese ngiqinise kuyona kakhulu kodwa ngathi awuyishayile namhlanje kuba hype umuntu odlera hayi angaze hayi ngoba ngigaze ngoba ngigaze uyababukela manibona kufika umuntu la nimbone hype engabambeni no soli rock so manje bafo nguze ukhala ngendaba yokunikwa kwengane imali uthena enye into lena yangifaka nayo enkingeni ezidakamizwa ungathini ukuphawula kwakho ngabazali abafunza ingane ngemali ingane iphathe imali engaka ingane iphathe 1000 ingane iphathe 2000 ifunda uyabona nje umzali owenza lokho usuke edayisa ingane yakho usuke edayisela ama drugs mhlambe might not be hunger but the more uphathe imali kuba lula ukuthi ungene edrugini so into engcono umuntu mayengahlala eresi like unikezwa ukuthi mhlawumbe gibela leyo bus coupon ukugibela ibhasi uyabo phasa lawo masemiji uma usuhlala eresi kuyanda thengela ukudla ngoba khona amabhasi ngoba khona amabhasi mina nje ngakwazi ukuthi ngigibela u900 and some change ingekho lonto angigibela ngo330 kodwa mangifika la etown ngifike ngigibela ibhasi esuka la esikoleni esuka iphuma eMares la wathole edropeni so imali yaba inkinga mabuzwenikeza ingane wese njengoba isuka isiphethe-ke once umuntu waqala waphela ukungena e-university abantu bayibona ukuthi basuke sebeyiphethe nanokuthi abantu basuke sebebona sebekhulile so yila aqala khona inkinga lapho khona ungasekho umuntu okugadile usuwedwa usuyibona uyinkinga hayi swethe lizokunamathela nawo amakorekore asuke eyibukela nje lokhu ekubuka ukuthi hayi sogcina ngayo ngaphela basuke bekubuka uma lokhu uphasa le mali yakho la lokhu yanele bagcina bemtholile umuntu abazongena ngayo kuwe uyabo unfortunately mina kubanga iwona amakorekore kwaba isaselokishini but nje hayi abazali fanele bayigadele into okunikeza ingane imali eningi like bafo bunjani ubuhlungu bokuthi nguze uthi wena kuphela umfana ngazi ko dadewenu noma wena kuphela umfana uyithembe ekhaya uthini kuwe mawubona
impilo yakho isehlathini kanjena ngabe wena omise odadewenu isibindi? Kubuhlungu bhuda kumnani. Uyabo ukwazi ukuthi kufanele ngikhangeze, sengisizwe le car wash nje. But ukwazi ukuthi kufanele ngikhangeze kusibanibani akumnandi. Ngoba nabo phela banempilo zabo yabo, bashadile abanye babo. Njengoba beshadile nje nangu mate ubhizi lokufuna naye. Indoda nayo phela igcina idinwa. Nasemzini bagcine bedinwa. Yini lo muntu osabhizi nezinto zakube eseshadile. Yini bengafuni nje akabuyele kubo uma ukanjani yabo. So izinto engibothothi ngibuye ngicabangele mina zona ukuthi ngisukubatekela kancane manje ngathi sengifuna kakhulu yabo, ngcono ngizenzele mina izinto lento engikawathayo egcineni yabo, because the more kuba khona imali ephaketheni ayikho enye into engisuke ngisayicabanga into okay mhlawumbe ukucabanga i-drug yabo, because anginayo umuntu engizothi like social worker noma like ufuna i-support system yeah mangaba nayo nje bhuda la kumuntu engikwazi ukukhuluma naye ngenze nama one on one nani ngikhona mina yikuthi angikho professional for lokho kodwa mina ngikhona ukuthi ngingibamba ihlombe ngithi asiye bafu mina ngikhona for lokho, but in as much as ngingekho professional mina ngikhuluma isiZulu nendoda ngikuthethe ndoda mawunzi 1 no 2 usebenzi 1 no 2 nansi into kumele siyenze. And mina ngikhathala ngoba mina uwodwa umnyango sengivulela abantu my brother, ngivula umnyango umuntu ofuna ukuyeka izidakamizwa. Mayekuthi omunye umuntu ungizela ngenye into ungitshela enye nonsense angisebenzi indaba yakhe, kodwa mawuza kumina uthi mfowethu ngifuna ukuyeka noma ungahluleka kangaka lo mnyango nyohlezi ngovulela wona kuphela umnyango esengisele nawo for osinawana noma abantu abahlala emgaqweni, ngoba bazame ngezinto eziningi kodwa manje ufica ukuthi ayisebenzi. Kunokuthi manje ngithi ngiyavala angivali ngizobavulela umnyango wodwa lokhu yiwona abawusabayo. Umuntu okuyena ofika ezowunokha ngiyomvulela ngenaphathi ngoba ayikho into engijabulisa nje ukubona impilo yomuntu ishintsha mfowethu. Ayikho into engijabulisa njengaleyo bafo. Mina can be support system yakho. Yona nje engiyifisayo leyo bhuda ukushintsha ngempela ngoba iziminingi leminyaka from 2013 up until manje. Like nguze ukukhuluma ngokuthi ubuphuma emndenini onamandla. Like impilo yomuntu kungayi-affecta kanjani impilo yomntwana ozazi ukuthi yena ekhaya kubo kuneyiqhwaga noma ngenzani zizoba khona izombackup. Impilo yomuntu leyo nto kungayi-affecta kanjani ukuthi mhlawumbe kukhona umunye osakwenzayo ngoba ethemba ukuthi hayi mina ngizalwa kaMkhize mina bakhona omalume bami. Kuyayi-affecta bhuda, kuyayi-affecta hayi kancane, kuyayi-affecta in a way ukuthi kunezinto ogcina uzenza ngoba nakwazi ukuthi vele i-backup nginawo ngizosizwa osibanibani ekhaya uyabo. So ugcina wenza izinto ezirong ngesimo sokuthi vele uyazi ukuthi usibanibani uzongisiza noma abantu basekhaya bazongisiza kulokhu engisuke ngikwenza ngaleso sikhathi leso. So kuya-affecta kakhulu ukuthi uqhamuke emndenini like o-powerful noma mhlawumbe umndeni ongakusiza uma ngabe usey'nkingeni. So rather angazi ngayibeka kanjani lento bhuda, angazi in as much as uyidinga i-backup e-powerful kodwa akumelanga uyisebenzise ngendlela erong ukufeza iy'nhloso zakhe ey'rong ngoba ungagcina usehlathini ekugcineni. Because kunabantu abeyisaba bangabazi abanye abantu ngoba azi ukuthi mina ngizalwa ney'faka noma ngiphume ey'qhwageni. Kunjalo ile mentality ebenginayo ola lonke ngikhulu njengoba ngisho ukuthi benginaleyo mentality sokuthi vele ungenze lutho uthanda ukwenza manje uzokwenza kodwa uphela u30 singakutholanga futhi uzogcwala nabangani bakho ngeke basakwenza futhi okujona mhlambe bengakwenza ngakho noma bazokusiza wabe wenziwa kwenzeka sure. Njengoba ngisho ukuthi abathathu balabo abangilimaza angazi usikwenzala nibona but abekho yebo. Angifuni futhi ukukhuluma ngoba angazi wangempela yebo. So nje angazi abantu lento bengayenza njani ukuthi ngisho ngabe kuthiwa uqhamuka emndenini o-powerful but igazi lakho uhlezi ukuthela phansi. Leyo nto ngiyifundele ithi ukuthi umoya uhlezi uwehlisa ngaso sonke isikhathi because usangaqhamuka emndenini o-powerful xawe nomuntu acoshe ibhodlela akukwazi emqaleni usufile. Abantu bayeni bayofika vele wena usufile uyabo. Umuntu usuke seyenzile into asuke ufuna ukuyenza kuwena but beqhambe befika labantu othi usukubathembile wena but umuntu usuke seyenzile into afuna ukuyenza kuwena. Sebengambulala mabembulala emva lokho but wena nawe uthola usukusesibhedlela noma usufile. So akusizi ngalutho akubuyise egcineni ngamanje backup yakho vele isuke ingekho la kuwena emva kwakho uthi yakulandela uyabo.
isuke kude kunawo abantu abasuke befisa ukwenza lokho bangakwenza ngaleso sikhathi leso. Hey, so mfowethu ungathini nje mfowethu ukuphawula kwakho ebantwini abangakayiqali izidakamizwa nabangangeni kuzona nje elakho lokugoqa nje bafuna? Hayi balekani bafethu nibaleke futhi kakhulu. Hayi bangalukuthi kwakutaste inkinga ukutaste. Kiss and marry. Hey, inkinga ayithi nasezisho ukuthi once you taste it you never waste it. Ngempela futhi nje ucabanga from 2013 up until manje. Kukhona abaneminyaka emodern 10 emodern njengoba ngisho ukuthi mina nje abanye bafela khona, abanye baze bafele khona ngongayicabangeli bona but nje hey don't taste this ngoba will never waste this wangempela. Nanoma ngabe kuthiwa iliphi drug alikho idrug engemnandi limnandi but ama results ala wazabe mnandi. Ubumnandi ubuzwa one side bese kuba nezinto ezenzalayo ezibhlungu for society. So nje ongaqali angazaza zaliqala uthi amazinyo akho aphuma kukubi. Hayi kwakukubi bro. Hayithi wawuhleka aphuma hayi kwakukubi kwawethe hayi kwakukubi nabona ngangishawe esikoleni ushawa esikoleni ikula esikoleni kwenze nje lezi ikole bengitshontsha kuzona ngatshontsha kanti abafana basajima ngale ibhola abafana bebhola coach wabo ngayisikhathi sengithi ngiyajomba nehlalo kanti bayayibona zinde ngangitshontshe nami eningi kakhulu ngatshontsha u15 lento yomone ukuthi ngifuna ukubaleka ngiyiphethe ngibaleke nazo ngibuye ngishiye phansi ngokuthi phela ngiyazi awumate ngibuye ngibakhombe kanti khona ozongasikhetshwa leso sokuthi umate onganandaba nanokuthi ngwasangweni lo noma kwakuphi hayi lento esikhuluma ngayo hayi banginabisa bona noma banginabisa kodwa phela sabuye egcineni ngibuya na kodwa hayi banginabisa bona. Hey kwangemnandi banginabisa ngoba nesibedlela ngahlala eCromsindi u2 ekusoqondile. Hey kodwa ke after lokho nami sengilulame kahle nje impela kukhona nabakhokha imali eqaqele engagcina ngiyibhema futhi phela sasiza kumina abanye abahlule ukukhokha kwakucaca ukuthi induku ezokuqhumela phela umzali mayengakhokhi induku mangabe usushaya ingane yomuntu wese wonakele phela nanokuthi sasesibangena ukuthi fanele kuyolunga amazinyo ale ndoda le eniwakhiphile so imali ukwalungisa so wase ulokukhangezwa nyanti kukhangezela ukuthi sihambe soyibhema lo ndoda ngufisela inhlahla mfowethu ngifisa ukuthi impilo yakhe ingabuyela esimeni. Ngiyajabula ukuthi sithola umuntu okuyena ophazanyiswe iwunga imphazamisa ebheke empumelelweni. Understand leyo nto leyo ngoba manje I think abantu abaningi bazokwazi ukuthi beyigadi ngoba uthola abanye abantu baphazamisa ko high school ethe high school agcina ngiphume high school in as much as sibathola into thothi uphazamiseke emsebenzini yabo. Ngiyathanda ukuthola laba abaphazamiseka lapho khona umuntu asuke esejela ukuthi hayi win hayi ngoba ngase ngiwinile 2.5 years isikhathi esincane sengisalele ku7 years ngoba phela ube ngawuqeda lo wes4 ngase ngowes5 wes6 7 practical uqala ku6 7 so degree yakho mawufuna awuna criminal record nje manje. Hayi bengiyilwa ngayo bengenza sure awumadoda awunonza umthetho wazi bengenza sure bengiqala ngaba abameli laba bachazela istory samafuna i-student central ngimnika afuna ipin ngimnika mayeso uyabheka iDP yami isuke imngene ndoda konakala yaphi bese ngiyachaza into zomhlaba uthola balwela ukuthi angingayitholi criminal record ukuze ngisho ungagenga ukusho lutho bho ungaginqa mangabe phela akumele no guilt until proven guilty awunacala until you are suspect until you proven guilty. Yes kuba njalo nje ungaginqa imini yakhe ibo 85,000 mawungakabi guilt awunacala akukho la uzovela khona unemini yaginqa wena waboshwe lutho wakhahle intombazana noma kunjani mawungagwetshwanga usuke kusaright so yona into ebengiyilwela ke nami leyo ungagwetshwa ikho. So manje futhi kumele sizame ukuthi silungise impilo yakho uphinde ubuyele esikoleni. Ngingajabula kakhulu bhodisa. Ake sethemba ukuthi mhlawumbe kuna kulombukiso yalo lo singamthola umuntu ongavolontiya ukuthi akubuyisele esikoleni. Kodwa into yokuqala kumele sizame ukuyela ukuthi uyiyeke idakamizwa. Mina ngicabanga ukuthi esayidini lami lona kuphela into ekumele ngiyilwe leyo. Like abantu abangakwazi ukuthi bezame ukuthi beshintshe impilo yakho. Ngifisa ukuthi sithi senze upart 2 nawo.
siwenza part 2 ngoba usubuye rehab if uzokwazi ukuthi silwe lempi kuze kube sekugcineni bafu ngiyafisa ukubona kusasa komabona kudumela abantu wina amacala ukhipha abantu ezinkingeni ulekelela abantu ngoba ngiyakuthanda mina ukubona umuntu umfowethu oshintshile ngiyakuthanda ukubona umuntu oshintshile ngiyamthanda umuntu oshintshile futhi uma eshintshele ezandleni zami ngijabule ayikho into engikhuluphalisa njengaleyo bafu so I will try my best ukuthi mfowethu impilo yakho mhlambe ibuyele esimeni ungathini kulabantu bakena bakwesekayo nje sesihamba hayi phezulu ngoba umkhulu angisenayo umuntu obekuyena obengiseka kakhulu ngingasho ukosisi noba bomncane cela ukuba ne-specifically ngoba vele bona abantu enginabo nabo osisi bami noba omncane ngiyayibonga i-support yabo mina because ayikho into abangayizamile ngami ayikho into abangayizamile ngami angilali ngingadlile nje ngenxa yabo even wanamhlanje oludongile edrobheni bayafona uma kufanele bafone sixhumane nje kusefonela sixhumane ngayo wona unangile ndoda ebekezelayo ngiyakwazi ukuphatha ifoni ngingayidayisi ngisho ngabe kuthiwa ngixakeka kanjani ngoba ngiyazi ukuluza i-communication nabantu basekhaya abangisupportayo usuke sekuwokunye kubona ukudukelana nabo ungakwazi kwabo ukukhuluma nami lelo sonto lelo basuke sebestressekile so ngokuthi ngiyaba-understand ukuthi ba-abantu abakanjani nami kwezinye izinto ngiyengizama ukuthi ngiyibambe kuzona like foni ngayidayisi ngoba ngiyazi bana ngwani abo bayile ntobo yabantu evele ivumbuka noma evele ifoni esikhaleni ukephi first khona sokuthatha lapho so lento engenza ukuthi ngibuye ngidlalele ey'ntweni ey'clean nani nani ngamanje ba-abantu manje nominini abakuplaneli ukuthi kufanele sihlangane abakuplaneli ukuthi kufanele bangifonele nominini bayakwenza ukuthi bafone bangitshothi sendewona ukuthi ukephi wena sokulandwa yabo leyo nto bangasho futhi ngizolandelwani ukuthi mhlampe kuyoshawa leyo mfoloko leyo noma kwenziwa leyo nto eyenziwayo ngaleso sikhathi futhi ekugcineni bazogcina bengishiya lapha hayi ukuthi mhlampe bangilanda nje sekufanele ukuthi sengihamba ngibuyele ekhaya bayazi basuke bezongishiya khona la abantu besifazane kini ngathi ibona banamandla ngizosho njalo bro banamabhizinisi hayi bafundile noma bayile esikoleni bayile ngingasho njalo babe nayo impendulo kathisha osho ukuthi ahlala lapha ekhayeni nihlakaniphile vele ngingasho njalo hayi nodamela ubusebenzi ubuhlakani bakho ngendlela e-right uzama ukuyikhipha kulamasembu wayifaka kuwona bayi mawuyibheka izidakamizwa zinzi umoya hayi umoya omubi lo bhuda yabo nje izidakamizwa ufanele ulwe nazo physically na-spiritual nasemqondo ngoba ungalwa nazo uyabo nje i-methadone buka sesiyiphuza isikhathi esinganani bangaka abanye abaphuza ama-methadone njalo but still isikhathi ngani uphuza i-methadone man ngifike like last year October uqale last year wena nje ukubhema wagcina last year ukubhema iwonga last year i-rock day inkinga lo hawu ugcina last year ukubhema ingani ngiyasho ngiyakhala ukuthi mina hayi ilast year hamba izolo man fuck wena man ngikhohle uJanuary like ngiyasho kodwa uthi le ndoda ngathi ihlala endlini nje phela yazi ngihlala endlini sengiyasho phela like iwunga iyamgqunqisa umuntu like i-complexion yakho awufana laba abanye omataputaka laba abahlala phandle ile incident engiyichaza ukuthi bafona nomnini woza manje so uthoza kusekuthi ngaqala emaphansi ngigezana so kufanele ngithi mangiphuma la ngihlala khona ngiphume sengilungisile noma ngabe kuthiwa ngigeza ngapha ngizama ukuthi ngigqoke into eclean angingadi noma ngingena emotweni kuyona kubona sekufanele manje kuvulwa amawindi noma bengeyona leyo nhlobo but sekufanele manje kuncishiswe iwindi ukuze kuzongena umoya ngisuke ngenzela izimo kanjalo nodamele zama mhlawumbe into nje manje sikuhlulayo yini i-rock nokufuna ukuyeka i-methadone ngoba nayo phela iy'nkinga nayo phela inayo i-heroin at the end of the day iy'nkinga nayo ngoba ngaphandle kwayo uzoyikhomba uzonotshwala ma ungayiphuzanga uzovela hayi ngempela bayasho impela bayasho nina bendlondle nophapha ekhanda awulina madoda bakashishiliza ngedidi kwelimaholo webafowethu iyeke yazi abantu sebebiza mina ngoshishiliza ngedidi kwelimaholo abantu babheda abantu kuthiwa wona shishiliza ngedidi awuwafaki ngani amavidiyo siwabuka wedwa
bafowethu sasicenga njengamanje igama lami nguprofessor ngowamkhize ngidabuka phansi le kwanongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell bese ujoyina ngesihle bese kujoyina membership ukuze uzokwazi ukuthi silekelele ukwenza ukufeza ezinye izinto esifisa ukuthi zenze ngaphansi kwe Mp TV1 mina sengincenga.